काठमाडौँको आरुबारीमा डोल्पो समाजको नवनिर्मित गुम्बा भवनको राप्ने अर्थात् प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बुधबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी ड्रिगुङ क्याप्गोन छेचाङ रिम्पोछेद्वारा प्राण प्रतिष्ठान सम्पन्न गरिएको हो। कुनै पनि मूर्ति, स्तूपा वा गुम्बाभित्र गर्भगृह अर्थात् धारणी मन्त्र, विभिन्न रत्न र पवित्र वस्तुहरू राखी त्यसलाई जगाउने विधिलाई प्राण प्रतिष्ठान वा राप्ने भनिन्छ। डोल्पो समाजका संस्थापक अध्यक्ष निमा रिम्पोछेले टासी टेलिभिजनसँग प्रतिक्रिया दिँदै डोल्पो समाज परकल्याण र परहितका लागि समर्पित रहेको बताएको छ। रिम्पोछेले ड्रिगुङ क्याप्गोन छेचाङ रिम्पोछे धेरै अनुभवी र प्रकाण्ड विद्वान मात्र नभएर विश्वविख्यात धर्मगुरु भएको बताए। अनि ड्रिगुङ क्याप्गोन छेचाङ रिम्पोछेले अनि साजा ठिचै रिम्पोछेले तिम्रो ता छोकचिकनि लामा कुइख्याल्रे कुङ्लो थम्बो अनि छोकचिकनि ता जम्बुलिङ्गी लामा जम्बुलिङ्गी क्याम्ने अनि जम्बुलिङ्गी क्याम्गन होलिनेस इम्बा इन्दु अनि तारे गान्जोकी ngaराङ तल्बो कितु छोबाकी अनि छोक संस्थापक अध्यक्ष निमा रिम्पोछेले आफ्नो आग्रह र खेन्पो ठिलेन तथा ngodup लगायतको निरन्तर प्रयासले ड्रिगुङ क्याप्गोन छेचाङ रिम्पोछे डोल्पो समाजको गुम्बामा आगमन भई आशीर्वाद प्रदान भएकोमा सबै भाग्यशाली भएको बताए। अनि तारे गान्जोकी ngaराङ तल्बो कितु छोबाकी अनि छोकचोजी इम्बे छाने अनि खासाङने nga게 solde बकुल मंगबो ह्योनी अनि थेमा मंगबो खासाङ एयरपोर्ट फेप्टुनी ह्योनी अनि तोजिदु छोबादला चिल्ला रामने चे थपकोगो जि장 협작체 난고도 스니 अनि solde मुथुनी ह्युबारे अनि 대당 냠도 अनि 간도 캠보 틸레라 소바 दिने खेम्बो ngutula soba ane khong hyapyu nambage ane program capture katin chumbole tenne ane tiring chamgani hin nurbo ane tolbo jidu soba ge lagang na le hyapsur khani ane lagang la jinlap ramne tang mimang la chagwang jinlap thobate pemate kalwa sambo chung डोल्पो समाज सेवामा ड्रिगुङ क्याप्गोन छेचाङ रिम्पोछे मार्फत धर्म उपदेश र वाङ प्राप्त भएकोमा आफू अत्यन्त हर्षित र सौभाग्यशाली भएको रिम्पोछेको कथन रहेको छ। डोल्पो समाजको गुम्बा निर्माणको लागि सन् 2005 देखि सन् 2013 को अवधिमा जग्गा खरिदको कार्य सम्पन्न भएको थियो। सन् 2015 को मार्च महिनादेखि निर्माण सुरु भएको गुम्बा सन् 2024 को जनवरी 21 मा निर्माण सम्पन्न भएको डोल्पो समाजले जनाएको छ। गुम्बा निर्माण समितिका अनुसार नवनिर्मित गुम्बा र अन्य 3 गुम्बा भवनहरू 3 रोपनी 1 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। विश्वविख्यात ड्रिगुङ क्याप्गोन छेचाङ रिम्पोछे बौद्ध धर्मको काग्यू संकाय भित्रको पवित्र ड्रिगुङ काग्यू प्रणालीको 37औं मुख्य सिंहासन धारक धर्मगुरु हुन्। बौद्ध धर्मगुरु ड्रिगुङ क्याप्गोन छेचाङ रिम्पोछे नेपाल, सिङ्गापुर, भियतनाम, ताइवान, मलेसिया, भारत, अमेरिका, युरोप र तिब्बत लगायतका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू माझ लोकप्रिय छन्। नेपाल, भारतको देहरादून, युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अमेरिका, सिङ्गापुर, मलेसिया लगायतका देशहरूमा ड्रिगुङ क्याप्गोन छेचाङ रिम्पोछेका केन्द्रहरू रहेका छन्। trashi tele teni ta de trashi
TV기 아니 계좌증이 해송송 아니 투제 체슈주인 아니 다른 간도 다 간도 찔러 인동이 잡히 진다 주직기 새 지체 다리 개인가 아니 간도데 돌보 소사이티 선앙민도 돌보 기독 냠데 니초 돌보 지기 지초 초강데 나라 빼마지기 깔바 상보 같은 전부 배마제 깔와 상보해서 그래서 나 아니 당하라도 디 지도 초강대 살바지래 아니 돌보지기 초강 사강지 임바인데 아니 지금 잠근 최상림보제래 아니 사자 티제림보제래 된도 다 초직니 라마 구샬데 공로 톰보 아니 초직니 단 잠불링기 라마 잠불링기 짬네 아니 잠불링기 짬근 홀리니스 임바인데 아니 다른 간도기 나랑 돌보 기도 소바기 아니 속도지 임비 차니 아니 가상네 나게 솔데 버굴 망보 효니 아니 테마 망보 가상 에어포트 펩드니 효니 아니 또 기도 소바달라 진랍 람네지 톱고운도 지장 협작지 난고운도 스니 아니 솔데 무투니 휴바레 아니 대당 냠도 아니 간도 캠보 틸레라 소바 어디니 캠보 응우줄라 소바 아니 공이 협주 남바게 아니 프로그램 캡처 같은 춤볼에 뗐네 아니 드링 잠근이 힘으로 아니 돌보지도 소바게 사강날에 협서를 커니 아니 사강라 진랍 람네 당 미망라 착왕 진랍 토바데 뺨맞에 깔바상보 중 대가래서나 다리에게 딘디기 고갑시종 숭하도바이나 아니 마고바나 빼맞에 깔려 인기 탱근도 콩나바 콩로 톰보 잠불링기 라마인데 나는 달달저 디니 힌도 녀바르카 제비 던도 토바르 줄발라 깔데 데라 펜바 마도나 신데 양다 줄바 깔란 줄르 소마나 신게 다리 고갑지 송네 소바 땀네 우주 장마도는 마고바나 다텐데 휴투에 깔레레 다리 소바 따와인데 빼맞에 깔와 상보해서 드린 돌보 미망 아니 갱근 짜ser 메라 진라 엉거르 토바 깔롭 토바 아니 소강 돌보지기 소강래 진라 람네 추조 차 상보 혈려전 토바데 빼맞에 가보중 아니 드린 데 배워게 텔레비전 안에 트라시 TV 진도 남바이나 닝 탁반에 투제제 같은지 휴주인 드린 돌보 미망 거란 소사보 중도 안에 트라시 텔레 투제체 라서
니네만의 장면을 보시기 아니 출소라는 신라 삼라 아니 니가들이 가장 잘 터지기에 니나가들이 내가 댄송자기에 내가 댄송기 효과 아니 미망과 상하생에 맞는 내가 댄송기 효과 미망 장면을 보시기 상가들이 아니 진라토에 대해서 서대 교인 도시체 아니 안들레제들 경력체적으로 아니 진짜는데 쉬쉬쉬 그냥 상황 쉬쉬 특히 약할로 치는 말이 없어 말. 야야야. 언제 주시면 Bye.
Nam